Svakodnevno možemo čuti putem medija, ali i iz neposredne okoline, zašto je neophodno baviti se nekim vidom fizičke aktivnosti i kako sport ima razne benefite po zdravlje, telo i psihu. Razlozi su brojni. Pojačano se luči hormon sreće endorfin, poboljšava se opšte stanje organizma, poboljšava se tonus mišića i kičma se ispravlja, jača se psiha i san nam je kvalitetniji i čvršći. Osim toga, fizička aktivnost nam pospešuje nivo energije i podiže nam samopouzdanje. Mlađi žitelji opštine Odžaci čini se znaju ove činjenice, a evo koje su prednosti istakli oni i koje smatraju najvećim i najvažnijim. Generalno, aktivnost je bitna zato što smo tako manje gojazni i dolazimo do zdravlja i tako. Treba se baviti sportom da bi bio jači, bolji, spretniji i zdraviji. Pa zato što svaki sport je ekipan i onda to zbog druženja, zbog fizičke aktivnosti, da budu u pokretu, da ne budu stalno, pogotovo sad na društvenim mrežama, za telefonima, da budu imaju neku aktivnost, perfektivno zbog zdravlja i tako toga. Pa važno je pod broj 1 zbog njihovog zdravlja i pod broj 2 da bi mogli da funkcionišu, da se druže i da budu zdravi. Jer tako možda da im bude i zabavno, a i trening je važno za mišiće. Da bi pre svega bili zdravi, da učimo kroz igru, da prijatelje, druženje, uglavnom zato. Važno je da bi bili zdravi, da bi upoznali nekog novog, družili i da bi napredovali. Razvoj modernih tehnologija doveo je do toga da deca i mladi sve više vremena provode pred malim ili velikim ekranima, što posledično dovodi do smanjenja fizičkih aktivnosti. Lekari, psiholozi, sportski radnici, svi ujedinjeno apeluju da se ovakav trend promeni. Navedeni trend ne uočavaju samo odrasli, već i mladi. Poslednjih godina baš deca postepeno prestaju da se bave sportom i više su za kompjuterom, više gledaju televizor, telefoni i zaboravljaju pravu stvar, a to jeste sport, jer sport je ono što nas je izgradilo kao čovečanstvo i dan danas još uvek gura, još uvek popularizuje gradove, popularizuje svet i pokreće ceo svet od prilike. Zbog druženja, zbog fizičke aktivnosti, da budu u pokretu, da ne budu stalno, pogotovo sad na društvenim mrežama, za telefonima, da budu imaju neku aktivnost, perfektivno zbog zdravlja i tako toga. Sad više ima tehnologije i mislim da je sad važnije da se naukoče, stavit im se kičma i zdravije je mnogo. I lepše, ima više prijatelja, drugara, turnira, super je sve. Pa tera nas da ne budemo za igricama i kompjuterima i uživanje trenirati. Pa da ne bi sedeli sad baš svo vrijeme na kompjuterima, nego da izađu malo bar napolje da se igraju loptom ili tako. Čak i sasvim mala deca, potpuno ravnopravno sa odraslima, shvataju suštinu bavljenja sportom i ističu je uvek i svuda. Sport je temelj zdravlja i sveukupnog razvoja zdravih pojedinaca i zajednica.